guys, hey mga kaupaw, madjong morning. We're going outside guys. Kay nagkabaylo-baylo na gamong mga naong dara mo kanunay sud sa mansyon ni ate. Larga nami guys. Anja daghang salamat sa nag-gift na daninghang t-shirt karon. My favorite color. Daghang salamat. Yay, oh yay, oh hey. See you later guys. Ug asa mi dapit padong karon. Ug asa mi idunggo ron. Yan mi sa Luway guys, the floating restaurant. Baclayon Church. Diyan mi sa Tagbilaran guys. Anja, we're on the way to Panglao. The view here, padong mi sa Panglao. Sa Panglao guys, Korean restaurant.
Di ko ka-picture. Ha? So, yan yung malunggay ice cream, guys. Ano flavor mo, day? Melon ice cream. Diyan, halo-halo nga dragon fruit and obi. Bagol. Itong-tong sa bagol. Malunggay ice cream. Abot na jud mi guys sa balay. Thanks God for the safe trip.